thina ngesona komoya ukuthi bekwenzekani, kwathini, ubani benzani, kwadumba lelo bele lelo lidumba into ethini eyaphi enziweni, singalungisa kanjani indaba leyo, simenzeni lo kade kwenza leyo nto leyo. Ngicabanga it's all a matter of securing yourself i-official appointment with me. Uze ngisebenzela eyaMaskral North of Pretoria, kwelinye lama-plot 1 khona la. Ya kuyabaseka umlilo, kudlalwa ingoma, kwenziwe yonke into eziliwe iziphi zakomoya. Hamba laphana kuyilo kuza wenamba yami unayo, usungangitshela ukuthi ufisa ukuza nini la. Ya noma avele siqede kanjeni ungahambi ibamba ucingo umfana kwenzele an official appointment uzomtshela ukuthi uza nini. Ya consultation is 500 rand. Emva kwe-consultation angazi ukuthi imalini ini, ngoba into ekhuluma ngayo ngeke ngize ngithi ubuphethe imali engaka ngingayazi ukuthi yini, ngize ngiyifune ngiyithole ukuthi iyini. Njalo futhi asika guarantee ukuthi mina ngizoyenza, ngizoyilungisa leyo nto leyo ngoba ngingayazi ukuthi iyini. Lokho sizokubona sesidlulile kule stage sokuqala. Sorry mama. Woza naso ngisibone mina ngisiveza kakhulu. Yabona umuntu okushaya ngesilonda uyadlala, mina ngimgubhela imvukuzane. Ngimgubhela imvukuzane ngiyibhile ngigumula amazinyo namazinyo awu2 amade, ngigumula inzipho lezana ngiyephakathi ngiyodonsa inyongo leyana. Ngiyaphila, khuluma nenyanga yakho. Ngiyabonga ulalele. Asike sizuvo lalela ibakhona, ngiyabonga nami ukuthi ube khona kulo live. Ku-important kimi asike sizwe lapho Pharo Maro owazangikhumbuza omunye umngane wami ohlala le-UK, Maro Wise, Thabani Sibande. Khuluma nami Maro. Yes, kodwa phansi insimbi kakhulu V10 ngikhathela manje. Ngicela ukubamba lo cingo, sawubona labezethu. Nkosazana, konje uthe useDelmas. Right. Ufisa sibonane nini, senze an official appointment ngomgqibelo. Diva. Okwenze nje start imoto. Yabamba kanjalo bafana bakwenzela i-official appointment yakho ebhalwe phansi. Sibonane ngomgqibelo, uphile bafabafayo. Bamba kanjalo abaphuthume labafana ongazuphelelwe e-time. Ya ngithathe bani laphana, ngithathe bani SAPS. Ngena SAPS, khuluma nenyanga yakho, awumnikeze appointment, amagama nenamba yakhe lonke, uyeza ngomgqibelo usuka eDelmas. Sanibonani. Awukafi. Awukafi. Ufana nami. Mina ngiyakithi abafuna ukufa bazifele, mina ngahlula sezingigagile inkabi zithi ngipolise kulo zithi wena ithi wena uyisigebengu upolisa kulo. Uyamazi lo? Yena lo basebenzile abafana. I as well thought they are going to win. Umuntu onenyazi nje. Nonke bengikhuluma nawe Nqobile washo wathi awusalalele ngathi welcome home. Ngikuthanda kakhulu njengoshukela. Ngase ngidlulila ngale ku-SAPS ngathi naye ngimbingelele ngenani. Kumele banibone ningenile la ungakaze wazofika even nakimi. Kuthiwa udinga usizo. Bahlale bekwazi ukuthi umngane wala ekhaya. Mabe ukubhayizela siyobakhipha izilonda. Leyo nto leyo ifuna sithole lusuku, siyibone ngokamoya, sithole ukuthi yini. Ngebhadi angiwenzi umsangano okuhlolela abantu la
go TikTok. Awutshele mawuphethwe zinyawo so uthola ukuthi mina ngifike ngithola ukuthi inyawo zakho shawela idlozi ngoba zithi wahamba ngazo usiyothwala. Mhlawumbe wathwala kwaze kwafa umuntu. Mhlawumbe wena usulahlile nalezi zinto. Abantu ababhekile la ihloko zakho nabangani sebekwazi ngaloko. Mhlawumbe vele uhlolelwa amangala abahlolayo. Abantu sebekwazi ngaloko. Ngisho neBhayibheli bendathi hambani niyensitha nenze lezo zinto okwasensitha. Lento yabo yokuzibonakalisa nabo ehlola into ezingekho nonke ehlolweni into efanayo umsuzo. Asiyeke, asike sipoqe, ake sipoqe ngale kwibhayo. Mabe uloya na ubaloye, mawungafuni ukubaloya ungafuni usizo lwami ungezi la. Mana zokunikeza enye tip off yokuthi imndeni eminingi waye lingakhulumisana. Kunabantu abangamavila abahluleka ukuzama bese bebuka abakuba abazamile ma eya enyangeni akahambela inkinga zakhe ma eya eprofethini akahambela inkinga zakhe ufika athi yazi kunomunye usisi wami ma ungangishayela yena ngakubhadala uthethe inhlanhla zami akathathanga inhlanhla zakho kunuka la ulivila lomdidi wena awufuni ukusebenza abanye abantwana besebenza nazo lezo nyanga lezo ngoba ziyabe zifuna imali zithatha yonke imali mina ngithatha yonke imali nokufika la kumina ngikuxoshe la ngoba uze ukuzophazamisa umuntu ongakuphazamisi ase suka laphana inyanga isifakazele ama-suspicions wakhe abhedayo ukuthi yebo lo sisi wakho ukwenza njalo letha leyo mali ngimdabule akushaya ufi wena nala madoza avela akukhethile wena akugayidile kanti inhliziyo yakhe ngempela ibabishise azahluleke nokuvula umlomo ekukhulumisa niqhathwe ngamasimba wakhe emicabango yakhe asezopasiswa ngokungonyanga nokungabaprofiti okungondlala ngathi kunjani vele inyanga nabaprofiti nezangoma vele sishintshe lele gama lelisithi ngondlala ezindlala bayenzisa amasimba wena indlala angikaze ngizwe kuthiwa umuntu ufike enyangeni inyanga nesangoma noprofeti bamtshela bathi hayi la akuna problem hamba wena ngokwakho thatha nawe uphawudanyana leta 5 rand nje ukubonga ufike ushise nje uphahle 1 uphahle idlozi lelana umkhulu wakho the uxolise kuye yedwa nje konke okunye ku right ziyaswelakala izinto ezinjalo baswelakala abantu abanjalo nonke nenkinga ezifuna inkomo nokuhlaba inyama lezeni zidlayo abantu bakhona abanonophali uthola nje umuntu wakhona nokugeza akagezanga imali kade nibanika zona bazisaphi labondlala la yibo abaniqhatha nabafowenu umuntu eqhatha abantu uthi uyafika umuntu avela abuke idlozi thizeni mhlawumbe wena unedlozi elikagogo wakho ozala uyihlo bese uphinda at the same time ube nedlozi lika gogo wakho ozala unyoko uyayizwa lento engisho idlozi lele lakoyihlo side elikanina vele linesikhwele nezimpi ezaziliwa phakathi kwakhe nonyoko engumakoti ngoba imvamisa abafuna omakoti kodwa ngoba une-access code wena njengomzukulu in the blood and the spiritual lineage that you are born into uyakwazi ukungena kuwe ufike kungena ugogolwana kuthi kusangena ugogolwana uma wakho naye ungenile ngumntana wakhe naye noma ezalwe ngale une-access code kuwe uvele ufese ngona ekhaya njengomshadikazi kambe bazofika laphana bazwane babengazwani benjana pendula angiyakufanisela izinto ezikhona angisho bona straight kodwa ngisho ukuthi mabezongena kuwe bobabili bonke banama-access code ungaba necalling endledlozi likaninazala kanyoko ongunina kayihlo nonyoko ndawonye awu ukuthi uyahamba lapho uma ufika enyangeni ezingaboni lutho nezangoma sokuthiwa unyoko wafe kuthakatha uhlupheke kanjena unyoko wafe kuthakatha abakwazi ukubona ukuthi it's just a spiritual warfare edalwe life eyaphilwa ngugogo wakho noma wakho because the lives we live today determine a spiritual being or kind of attachment and the calling that is gonna be when uza kubizo
impilo esiziphila manje ubizo lwakhona luzoba njalo. Lento njalo iyenziwa kube noxolelwaniso, kuthelelwaniswa amanzi abantu asebafayo, kwenziwa uxolo. Ama-landline awame kancane, siphatha ama-cellphone manje. Haleluya. So manje ma ufika kubantu abanjalo, athi uyafika umuntu lo umfowenu enyangeni ngoba yena ucindezelwe ngamadlozi akuwe, ngoba mhlawumbe yena ungenwe idlozi elali likamkhulu wayengazwananga nalo mkhulu omdala ongene kuyo, bese bethi dadweni uyakuthakatha. Zinyanga nabaprofeti ngifuna ushaka wakwazi ukwazi ezinye ziqamba amanga, egcobe igazi emnyango wathi uloyiwe, ezafika zakhomba abantu. Waze kwanamula inyanga yakoMadondo eyayivela ngapha eMelmoti ngaseNdundulu, yathi hayi ogcobelana akabhekwa ngamehlo ungangendlovu, akakhulumeki negama kwathiwa likhulume, wathi hayi wena silo samabandla aShaka-Zulu, abantu babamba inlomo yangaphezulu bashwebe yangaphansi, bathi hayi lo iyadlala intumente yongikwazi uShaka ecabangweni. Teqeda lapho uShaka wamisa eceleni ngale, wathi izinyanga izangoma zikhona ezweni lakhokho, sibulela abantu abaningi benukwa ubuthakathi, yonke lento ibingamanga yimina ngempela ogcobela isangoma sisodwa nasile sakwaMadondo. Lezo zangoma zase zikhombe ngisho nabombopha kamancinzi ama-right hand men kaShaka, wabuza bona ukuthi bayenziweni laba-ke abakhombe bonke labantu akade bazofa, abantu ababekhonjiwe, abandiselwe konina, abadliwe ngamanga. Uyakhala intumente, uyakhala ecabangweni. Kunesinye sasiwulida noma kuthiwa nguNoliyana noma ngubani, sazolifuna igama lesangoma lesasosha, sasicibishelwa sife, sivuke imlingo, sivuke sime ngeenyawo basicibishele. Awa yadlala intumente, wadlala umkhonto, yadlala i-asegate, safa. Siyazifuna izangoma, siyamfuna uShaka avukayo clean eThekwini lapha, osigujana baganga eThekwini lapha, siyamfuna uShaka ayocleana. Sokunenyanga eziningi ezinamafutha, ezinye ezinona into ongayazi, ezikhuluma odoti amanga nje aphi angaphekwanga alihlaza. Siyamfuna uShaka ayocleana lapha. Right, a medium, I'm a spiritual medium myself, but siyasibe nama-family spiritual mediums. Yilaba bantu ofika hlalwe yidlozi noma engavuki yena idlozi, mhlawumbe ugidwa wuye okhuluma phambili namadlozi ebika iy'nkinga zenu. Angifuni nakumbona lo muntu. Ngizokutshela isitori sami, ngifuni nakumbona. Yilapho kuba khona nabantu abavuka amadlozi ekhaya kodwa bengasozi inyanga, idlozi elingalaphi, idlozi elingathini, idlozi elingakhulumi ngezinye izinto ezingaphandle kwefamily, elikhuluma ngezinto zefamily kuphela. Kumele kwenziwe ukuthi, kumele nenze ukuthi, kumele nidinga ukuthi, sidinga ukuthi. Noma ukuthi is a family spiritual medium, nama kugidwa nenza imgidiyeni kumele kuvuka amadlozi, lowo muntu kufanele ahlale ekhona. Bese kuzoba nalaba ababolile labo kwathiwa yibo abanikhulumela namadlozi, ubaba omncane ubaba omdala ngeke kuze kwenziwe into okhulunywe nedlozi noma kuphahlwe engekho. Mina ngathi dwinya bazuyela laba bakithi ngoba mina hayi bangabhosha, angiyonto okudala. Yibo abantu abanilimaza kakhulu lapho. Uyayethi mayesenalawo mandla ephi ukhuluma nedlozi, akhulume naye kuthiwe akazokubongela lezo zinto zi-achivile wena. Athi lo muntu ma esephakathi kokukhulumela seshilo, athi hayi nangu uSapsi umntanenu, ngempela uyitholile liyathenda, wathola indodla zemali, wakha wenza ukuthi uhambile ngempela, wayonenzela itshe laphana, wathi ntini nimbheke kakhulu umntwana, ulaka nje niveze kungabi khona, niqhubekise inhlanhla zakho. Ukhuluma wena umlalele, uyamuzwa. Uzombona sethule lokho ecimeze, sengumacimezi angathi uyaquleka umsuzwe nje. Khona lapho ngesikhathi ethula akathulanga uyakhuluma. Uthi emadlozini ukuthi konyoko nina wena sibanibani, wena dlozi, wena sikhonyana owawukhona, wena wini ini, nikwenza kanjani ukuthi ninganikeza lo Sapsi into ezingaka, umntana wami usibanibani beningamboni yini? Abantu abambonke baqakeka bahlupheka kangaka, nina nibheka abantwana bodadewethu nobofowethu nobani uyakhuluma laphana, uyawanyisa amadlozi. Amadlozi mayeqeda lapho ebuka imkhovu yakhe le,
engafuni ukusebenza evuka izinekile lapha ishaya indlwabu abone ngathi amadoza ayawona wona mayenikeza wena amadoza abe sefuna ukuthatha nalokuya okuyisabelo sakho okusebenzele kanzima wakucela babuye bafutele lenja le ingeke ikwamukele lenja ingeke ibe nawo ngitsho ne-ability ne-strength namandla yokwamukela leso sipho ngoba into kaGavini ngoba into yama-drugs yenyawuphe kodwa yena ucela ukuthi yabelwe amandla wakho. Yibo abantu abanilimaze kakhulu labo bantu labo kuthiwa bakhulumela idlozi. Hayi ibambi njalo ngithemba naye mhlambe mayekwazi mayebe nenhlanhla yokuthi azwe ukuthi ukhuluma nami nabangani bakhe mabezomtshela ukuthi ubukhuluma nami angangiresearcha kahle uzorithaya vele singakayi-attend indaba yakhe. Mina-ke angazi noma sabsi ukuthi vele nazi lezinto ziphila kimi. Phakathi ngomunye umnyaka ngiqala ukuthenga imoto kusadume zona lezi ezamasondo emuva ngavele ngayithenga ngaqala ngayo nje ngempela ngathusa kakhulu abathukayo ngaso ngingenile ngayo imoto ekhaya kwasokuthiwa kuhanjwe mina vele ngikholela nokuyocela emathuneni. Hayi mina kwathi mangabe sekunjalo nangu ulokuza kuthiwa ubabekazi lo nguye wayengathi nguye okhulunyiswa namadlozi okhulumela abantu sokuguqiwe lapho uyakhuluma hayi nangu sibanibani kuthiwa nguMajiya mina igama lami lasekhaya. Majiya it's a tornado ama-hurricane ama-earthquake Majiya mina igama lami umoya yena le ama-cyclone ungalibeka nje elokhula nje elamandla kamoya uyayizwa lento leyo ya babuza abangakithi wathi nangu uMajiya sefikile naye inqola mlilo mafutha ngazi babeka kanjani edlozini mabe describe imoto uthe lapho wathula uthe thule mina ngabe ngithi hayi uthuleleni khuluma banithulisa abadala ngapho hayi aphindiswa njalo ngathi khuluma uthuleleni uthini wena edlozini mina ngabuza suka lapho ngisikhulumele angithi ukwazi ukuthi mina ngidlule kuma-tight budgets abanjani ngizentekile usuka lapho mina mangavunyelwa ukukhuluma edlozini lami uthi angisuka lapho nitsheleni la engiwakhona ngoba lapho angidingi i-access code yokuqhubana namadlozi wami yokhuluma suka lapho. Yingoba laba abantu abanikhulumela emadlozini yibo abajika abaniloye baye batshela amadlozi ukuthi nina kurong babeninikeza okuningi abanikeze khona phethe dibhabhamen laphana umfana wami omkhulu kakhulu ogunda abantu inwele unesaluni enzima kabi lo mfana nangu lo bhalwe dibhabhamen laphana unesaluni ugunda abantu amakhanda abagunda uboya bemlenzi abagunda izinza yonke into igundwa lapha kuye. Dawezitha lalela akusikho kini kodwa lezi zinto ziningi kakhulu lento ingumona owavela nomuntu ulalela amanga eBhayibheli lenu laphana hayi lelo page angilidabulanga ngigcinile mina iBhayibheli lami liyashoda kakhulu ngama-page wabona ngama-page nana lokho kusenza vulnerable sigcine thina siba-tamed onjengokuthi shawa isithathu veze esinye ngadabula ngihamba ngatshetshelwa ngakho kuzoza lelo fika elinye ivesi elithi ebaqoleli abakwazi akwenza ngadabula ngawutshetshelwa ngakho amavesi nje amaningi angenza ungaphindisi okubi nokubi ngadabula lelo vesi ngawutshetshelwa ngalo ngoba bona abanikazi baleyo nto leyo ama-Israyeli noma-Palestine baphindisela nokubi ngokubi bayabhombana bese niza kithi la nizofuna ukusenza isidakwa nisuthi leli wayini leli eliliphuza ngokuyinto okungaka nivele nidakwe elika-April niyakulo manje niyoliphuza nisazosidakelwa nyazi. So iBhayibheli lami liyashoda-ke ngama-page ngada lento yahlule eBhayibhelini kuthiwa kunolunye olwalukhanda amabhavu lungamapostoli njalo abayazibone lezi zangaphakathi eZimbabwe lezi ezikhanda amabhavu zabathetha kuthiwa kuyibo bona labo bekhanda amabhavu kwazoba nalolu olunye lolu kwakuthiwa ngu-Abeli
lolo kuthiwa lwalulusa izimvu lona luhamba lulandela izimvu lugundu uboya bezimvu lubulala imvu laphana luyibase ngomlilo wonke lungayidli luthi lushisela uNkulunkulu. Maye kuthiwa uNkulunkulu umhogelo lo wesobho nenyama abathiwe ufrostani uNkulunkulu isobho uNkulunkulu bathi umnuko wenyama. Ma ufuna nje uyabona angithi le nto lena ningayiphikisi madoda ngoba nibobuke emizini yamadoda nabafazi nje labanje abangaqedakala abashisa ishebo. Hayi inhlanhla ziyahamba uNkulunkulu usuka sebemenzela umnikelo wokushisa bavele bashisa ebhodweni. Manje bathi bona yena lo kuthiwa ngu-Abeli ngoba wayenezimvu wayevela ayihlinze imimvu laphana ashise. uNkulunkulu avula amakhala akangaka ahogela inyama lana noma kuyimpepho noma ugwayi wakhe angazi. Wayithanda le nto le. Manje lokhu kuthiwa ngokuKhayini lokhu nami kusho njalo ayisimi madoda. Ungafunda iBhayibheli lakho futhi kuhle ngoba lisekuqaleni lento ekhuluma ngayo khona lapho elithi kwadalwa umuntu igabadi wayibumba lezakha ngalo inkamba lezokuphahla labe limvutela amakhala lawa sedabwe kahle. Right, fine. Ngikhuluma ngendaba yomona. Umona waqala lokhu kunye lokhu kuthiwa nguKhayini lokhu unganasibongo. Ngikhuluma ungabangani onganazibongo lokhu kugcwele kulapho. Wakwata kodwa hayi manje uNkulunkulu uyenza kanjani lento ukuthi singabantu singabafowethu nalo abeselokhu evulela amakhala akhe lawa angaka inkalakatha lokhu intuthu le lama imhlwehle yezisinyama thekuqeda lapho kwabe kutheka over kodwa hayi uNkulunkulu manje ayikho yakho ndoda awusena choice wena manje sokufanele uvume ukunuka uhogela ama-carrots manje somele uhogele nabo pelepele. uNkulunkulu la yayifika ilahleke khona kulokho abantu ngokuKhayini lokho wakuthi uma ushisa ama-carrots lana namablinjolo bese kufaka nopelepele. Pelepele ndoda uma ushisile ngekuhlalele endlini alento ifika iqhila uNkulunkulu ifuna ukumqeda amaphaphu. uNkulunkulu wathi ashit mina ngifuna inyama leyana yeka wamshaya kwamlahla phansi. Ngikhuluma ngendaba yomona. Indaba yomona isunguka nomuntu. Mayefike ekhuluma ngawe edozini noma benithandazela abangaka abantu abathandazela abantu into ezinhle. Even nani abafundisi ngokhololo wenu iplastiki le enizoshanga inqala le lishe lize lincama ukuqoqoqo nina. Manithandaza imithandazo yenu mibi nina. Nikhuluma izinto ezinhle masokufika kule ndaba yokunikela le mali yasesontweni ebizwa ngamaphenta abafazi le kuthiwa yi-tithe. Mase nifika lapho ke hawu lethani tight nisho yena le mali ebizwa ngamaphenta abafazi amazinyo abe sevela lihleka amazinyo evela kuvela nemhlathi. Mase nikhuluma laphana senibathusela ukuthi baninike ucazi ukuze intwalo zenu lezi ezipromotwa nocazi yami nabathusela. Verse 14 Jehova ntombazane lithi verse ma ungasanginikezanga ucazi nangazinibizana uzoshe ezulwini. Deuteronomy wathi mina umhlaba unabasimba yabona ngisho ukuthi madoda mina I'm not a heaven material. Mama khuluma nami ngale kuWhatsApp bayasho so bayathi ngithumile ukuthi ngibangene. Hayi vele siyabazi kuyiloko ningathakathwa ngabantu abakude abantu abanithakathayo benilimaza ngabaseduze nini kuthi manginani ukuthi mazofika ukuthi ninibashaye nina seniqala Jehova uthi ungaphindiseli okubi nokubi inhliziyo yakhe ingakhathazeki idabula la amavesi wambe uyotsheshela etoilet ushidwa amavesi unenza nibe relaxed nibe vulnerable to all the nonsense that is transpiring in the world. Amen. Glory, holy oxygen, fire. Glory. Hayi uyangizwa ngaze sembamba ama-heaven. Yeah, vele ngibe likhetha lilalele zona uzothi alibidi 2424 chayisa isilungu sort of them etc. Uthi ukhuluma noNkulunkulu lebalalele uNkulunkulu naye siwada wenyawo umuphi uNkulunkulu ongazi isilungu ama-language zadalwa uyena uyayizwa le nto le yabonga abazalwane bana bathathe subs ngiyabonga ngena ngaleso xoxo nkosazana kumhlophe. Right, mana ngikukhiphe mbafake. Zona umuntu uyangikhipha noma uyamfaka noma uyangikhipha ingoma zamapiyano ngokusayini kwaito. Sambeni madoda sambeni bazana diva lungisani lapho sengibafuna abathakathi basethembisa ngivela kwabe se Cape Town
hayi ngishiyendile ngale ngiyathemba ukuthi manje ziqalile izibhoko ziyangena manje okungama-Cape Colored nokungamaTaliyano nokungamandiya laphana kohlanza upelepeli ya hayi ngeke lokhu ezidlala nina madoda mina angithembanga ukufa ngidala ngenxusa nishayeni hayi ngalezi bhamina nenkomo ngazo ngomuthi nangwana Sani Kesto khuluma nami ndaba ezithani kafi hayi mina ngiphile kakhulu hamba uye ngale kwi-bio yami kwi-profile ufike uthatha izinamba sizokwenza lokho privately ngiyabafundisa bonke nezinyanga zonke ziyekela ukuhlolela abantu la ko-TikTok zibahlolela amanga afanayo nathi sesize sabezwa ukuthi banamanga belokhu bezikhipha isithunzi abahlole nje nsitha ngale ubuye ngale kwi-bio sibonelane ukuphi nomhlaba hayi eGoli kuseduze nami ngihlala khona eGoli kodwa ngisebenzela la eyaMaskral la engikhona one of my farms uyayenza i-appointment official usondele sidubule lento le kuhlele kumnandi vele mawuzozifikela qathatha enyangeni nginezinto eziningi engizithumelayo njengokuthi mawunetototo elincane ngithi ningasenahlukumeza abafazi lokhu lenge emoyeni okuyitotolo ezinyana kwakho lokhu wathi usiyokulanda wathola uJehova seqede udaba ubumba nobana wathi hayi awungahambi unganalutho nawe bamba khona la so mina ngiye nganikezwa amandla ukukwelulanyana kubuye kuzwakale kube mnanjana nje kungabe ngathi nje ufake ivoroslendiya eliphume efrijini ebekade sijema uzofaka kumuntu uyabona lehluku nina labo-ke ngiyabathumela ngiyabapostela kodwa mase singena endabeni ezinkulu ngezokuphakamisa ngezamabhizinisi izimpi zokulwa nezita zethu sondelani ngeke nginenzele lutho ngimumbi yebo efacini kodwa ngilumi thatha lento ayinabungozi Yabalo ukoko futhi ukoko futhi yabalo ukoko futhi ukoko futhi yabalo ukoko futhi ukoko futhi